Kei te aha te Māori, hei whakatika I a rātou anō, mo te tainga mai o te ipu futupōro o te ao ki tēnei whenua. I kōrero mātou ki tētahi kapa futupōro Māori e whakaaro au waha ana. Ko te whakataetai futupōro nui rawa o te ao, a kei te hia kai tēnei karapu ki ona hua. We're a Māori club. We're opening up our doors during the Rugby World Cup, and we hope to see everybody come along. Ka tahi anoa wai ki te ka tuku tono ki te komiti tahua rota, kei a rātou ngā pūtea tautoko I ngā hui whakangahau mo te ipu futupōro, a he nui ngā whakaaro o te karapu. Nā huatanga pērā I te whakatau manuhiri, te noho marae, te whakangau poaka, koe rā huatanga. We're actually opening up the whole club to all those who just coming to visit in Rotorua to see the World Cup games. Ki te hōhā te tangata ki te noho hei kai mā taki, ka whakaritea tahi tukinga ki te haukainga. Ai tika tēnā. Nunua atu nā tangata o konei hākua me ki e kuri kaumātua pe ana e hi atonu ana ki te putu I rongi I te whira tā koro ai. Ko te whakapai tata ki te ono te kau mano tāra te utu ki te whakatū I tēnei hui, haurua o te rai wawatatiana ka ahu mai I te komiti rota. E hara a wai ki te I te tauhau ki ngā kapa o tā wāhi, I te tau waru te kau mātahi I whakamanuhiri rātau I te kapa o Wera. The Welsh got up and then they sang a wonderful rendition of Land of Our Fathers, and then they continued to give a full choral concert for the night. It was absolutely wonderful. So hopefully we'll have the Welsh back again. Ki te tutuki te tono a wai ki te, ka whakahaeretia ngā mahi whakawhanaunga mo te roanga ake o te whakataetai. Mikey Sherman, Te Karere. Kia mōhio mai rā koutou, koe rā te tino o ngā kapa katoa o te motu. Waikite, ake, iro.